Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Chairman jongka Regional Transport Authority, ubalongru Deputy Commissioner jongka East Sales District, ubak Peter S. Dkhar. Ulaong bakit nongnya kali, kemde ban penkiu yakador bai kali, katba ke Regional Transport Authority, kampat penkalat ma yakador bai kali. Ubak Peter ulaongru bagi nongsong kali ladaki lam, bat syam badan ki basyam kabu, balani ban syam tam yakabai kali, day ban ujor seki polis traffic cell. Kibabun kipat ba kilaut ya kejing syam kabu jong kinongnya kali kamai ban syam tam ya kabai kali watla ki dor balabu kadai tang sipotingka handai ki dan pat ki basyam khatsan hadu arpotingka lese kejing syam tam jong kinongnya kali ya kador bai kali kadai ru na kejing kiodor kansan jong kop umpniang habai keren bar uba Peter S. Dkhar ulong baka RTA ru kasngotu ya kejing jong kinongnya kali handai kimdai pat ban yat lait na ki kendon handai ki dai ban pha da kejing tho syaka RTA khnang ban penbai thamai hakanukur kom ban penkiu ya kador bai kali. Ang sutu ba kador petrol kala kiudor. Ako joko poro na kalengi association kamu gini kita taxi association gini kita ay gilan ban wan ay gijing tho la no gijing putip ba Halor gijing kiudor gijing petrol. Kanang ba na kaleng RT ru kan sutu pan fix e kador by taxi ni by kali kat ba kadai. Ti ngasmo ba maki gidi ban wan sakmaro joko por. Ba na kaleng RT ru hoi kasafan meeting ni ban keren kata nomor ba ladon ni ba wan ongai nga ba don geji kiodor to petrol ba don kambar revise ya ka pai kali ti kata arti ka sosong tendre kumlong menta ngasla bano tang wei ba ladakat ba ka arti kampat rai da kumoi pa ba kiodor ka pai taksi kam de kiodor kali belum kumju ti stang ladaki wan the proposal na kalengi association banong ba la kiodor bakin ar ko proposal ba kanun pukiro ni tang bang muskio ni kanun pukiro kana bang hidup susu ba kanun la bang pukiro kana bang ipa ba gobon balang ru hidup susu ba kador taksi mentakan kio ba kador ba kali kan kio ba kan kio kata susu ela kadang ko complain dingin le don action la don ko complain ba kadang dijip kiodor ni dijip kiodor ko ba apa susu akan ko kiodor kembali juong berbuat, kita apa nak komplain segi polis, traffic polis, apa nak komplain sangat sini, apa nak komplain video, kan isu tu pan lek action kalau ba komplain, ba kadang di jemput kiodor, film sungtu akan buka kiodor, kata komplain komong no kadang berbuang isi keren kata, kadang ke traffic cell jeng polis, bagi beriau kelaban di ai komplain situ, dan ini kelaban ai ke office semua, lagi isu video ro, kan sungtu kalau actually ngasudo iba kadon ni kiudor ba kadon ni dan kami berdebai sekata amla ban len kata tendrai de bania daka lenti kumloban le kata